nk'abafana ba Paris Saint-Germain mwebwe mwabyakira gute kubona Neymar agarutse muri equipe ya PSG? Ubwo kabisa namwe murazi ko mugenda mutubwira byinshi cyane bitandukanye kabisa, cyangwa se uko mwagenda mu byakira. Hanyuma ubita Elite Brot Haland yamaze kubaterekaho amasezerano y'imyaka 9 muri equipe ya Man City kabisa, na amasezerano azamugeza muri 2025 kabisa, amaze kubagenda aterekaho umukono neza cyane. Hanyuma mu kanya gato kangaruke nakira umusesenguzi tugiye kubana kabisa mu gusesengura champion y'igihugu y'Abongereza ndetse kabisa n'umupira w'i Burayi muri rusange, dore ko ari umwe mu bantu bawukurikiranira hafi cyane, baba bawufiteho amakuru menshi cyane. Yes kabisa, rero reka mu kanya gato ngaruke mwakira ubundi ibintu byose bigenda neza cyane. Yes kabisa, hanyuma rero kabisa maze kuba ngenda mwakira neza cyane muri studio, ndi kumwe n'eka rukanya nimwe mu basesenguzi bakomeye cyane mu by'ukuri, bafite byinshi cyane cyangwa se bafite icyo bita knowledge kuri champion y'igihugu y'Abongereza ndetse na champion zigiye kabisa zitandukanye neza cyane. Reka muri kaze, bimeze tumusaza. Bimeze neza bro. Bimeze neza cyane. Bimeze neza cyane kabisa. Noneho ndagira ngo uyu munsi cyangwa se tudatinze cyane kuko ufite n'izindi gahunda cyangwa se ufite kabisa n'ibindi bintu ugiye kujyamo, ndagira ngo tuganye neza cyane muri rusange cyangwa se tugane iminota mike cyane ufite kuri champion y'igihugu y'Abongereza kabisa. Turebere hamwe champion y'igihugu y'Abongereza igiye kugaruka. Champion y'igihugu y'Abongereza ni champion, nimwe muri champion zikomeye cyane hano ku isi. Duhere kuri champion y'igihugu y'Abongereza, equipe Arsenal urayibona gute? Ko Arsenal imaze iminsi cyangwa se imaze inshuro zirenga 3 kuko ni sezishize like sezo ya 4 igwa munsi y'urugo iburi igikombe, kandi mu by'ukuri ubona ko iki gikombe cyashobokaga. Urabibona gute nkawe umwe mu basesenguzi nzi ko ubona kuri cyane hafi kabisa equipe ya Arsenal imeze bite? Ubona gute? Ubona ni ikihe kintu Arsenal ibura kugira ngo idetwe igikombe cya champion? So urakeka Arsenal ni ikipe nyine ikomeye cyane, ariko Arsenal nyine uyu mwaka ikarutse gukosora, nyine ndi kubona itangiye nyine gukina neza cyane, itsinda yitwara neza, nyine ubwo birashoboka ko yatwara igikombe kuko Arsenal nyine ngo ni ikipe ikomeye, ahubwo sinzi ukuntu nyine bigenda. Iyi equipe ya Arsenal twabonye igura abakinnyi, twabonye izana Mikel Arteta nk'umwe mu batoza tuzi bakomeye cyane, yatoje muri equipe ya Man City yungirije akinira equipe ya Arsenal. Uyu munsi none arimo aranayitoza. Mikel Arteta kuva yaza muri equipe ya Arsenal, umwanya cyangwa se ikintu yikoreye gikomeye cyane ukwihesha umwanya wa kabiri. Uyu mugabo urabona akwiriye gukomeza iyi equipe ya Arsenal? So nyine uko abafana babibona, Mikel Arteta nyine n'ubundi aracyashyiramo imbaraga nyinshi cyane, ariko nyine uyu mwaka niho tugiye kumureberaho nyine kuko abakinnyi nyine ngo baje ni abakinnyi bakomeye cyane, harimo nka Mamadusi, nka Madueki, nyine ikipe nyine ikomeye, nyine yubakitse, nawe ubona ko ari ikipe nyine ikomeye. Hari diru ya Neymar gusubira muri Paris Saint-Germain, iyo diru mwawe urabyumva gute? Neymar ni umuntu ukwiye gusubira muri Paris Saint-Germain, ese Neymar umusasuye muri Paris Saint-Germain ari ikintu kidasanzwe yakoramo, urabyumva gute nkawe? Neymar nyine yasubiye muri PSG, kuvuga ngo PSG abiri gushaka na abana nyine bari kuzamuka bakira umupira. Neymar nyine we gusubira muri Paris Saint-Germain ntago byaba ari neza, ntago byaba bifatitse neza, umupira we wararangiye. Kuragiye mbona ko Neymar gusubira muri Paris Saint-Germain si deal ya danger yakwiriye gukorwa nk'ikipe ishaka kwibaka, kubera niba ishaka gucuruza cyangwa se niba ishaka kongera kugaruka ku ruhande rw'isoko mpuzamahanga kujya gucuruza kugira ngo wenda ibone ayo kugura abakinnyi bandi bakomeye, aho ngo nabyema. Ariko Neymar si mubona nk'umukinnyi by'ukuri ukwiye gusubira muri Paris Saint-Germain ku myaka afite, nk'ikipe avuyemo, ikipe yagiyemo agiye gusoza kariyeri ye, si mubona like muri equipe ya Paris Saint-Germain ngo agire ikintu gikomeye cyane atanga. Yes, hanyuma ni icyo twe kuri champion y'igihugu y'Abongereza igiye kugaruka. Amakipe urabona gute, yiteguye gute, uko nkawe ubibona nk'umuntu usanzwe gukurikirana hafi cyane champion y'igihugu y'Abongereza? Amakipe urabona gute mu by'ukuri? Ikipe zose nyine uko mbibona zarahashye ziragura, nta kipe irimo nyine yoroshye ku buryo wavuga ndi ikipe iroroshye, zose zirakomeye. Urugero nka Manchester United yagura uriya wemo
nyine byashyizemo imbaraga nyine ngo nyinshi cyane. Izana n'uriya izana abataka bakomeye cyane. Nyine tu urabona ko ikipe nyine ikomeye, atake nyine irakomeye, ntabwo wayisuzugura nk'iriya zishize nyine nk'uko bayisuzuguraga. Ikipe bita Manchester United irakomeye, ifite abakaseri, yarahashye abataka bose irabafite nyine, nuko amakipe yo hanze nyine bifasha. Rashford kuva muri Man U ni Man U itarahombye. Ese Rashford kujya muri Barca, ni Barca yabonye umukinnyi yari ikeneye cyangwa ni deal mu by'ukuri ubona ko izafiringa cyane kuri equipe ya Barca? So nyine Rashford yagiye muri Barcelona, urumva agiye gusimbura nyine azi ko azasimbura Rafinha. Nyine hari igihe umukinnyi akina nyine ukabona ko ari gukina nyine yigize ngo maestro, ibyo bita maestro, nyine yaze ko ku ntebe hari undi umusimbura akina umupira mwiza nyine nabe nyine ngo kongwe. Hari igihe umukinnyi abago nyine ngo kongwe nyine kumva ko ari wenyine nyine Rashford we nicyo bamuzaniye kugira ngo nyine yicare nyine Rafinha nyine yagiye yumva ko inyuma ye hari undi. Alright, yes. Hanyuma reka tuve gato muri shampiyona y'igihugu y'Abongereza twigire muri shampiyona ya Espanya, nayo nzi ko ukunda kwikurikirana cyane. Equipe ya Real Madrid urabona gute igiye gutangira shampiyona? Mu by'ukuri urabona gute imyiteguro yayo muri rusange, abakinnyi bayo urabona gute? Ese equipe so ikipe ya Real Madrid nijoro yitwaye neza kuri penalty yitwa Kylian Mbappe, aracyakomeje kwitwara neza mu ikipe ya Real Madrid, aracyatsinda nubwo ari uno munsi nyine wa mbere nyine abakinnyi wa shampiyona. Real Madrid yitwaye neza cyane kandi kubona ko abadefenseri yagaruye nka Eden Militao, ba Carvajal, igarura abakaseri n'ubundi ba Dario Chouameni, Federico Valverde, igarura n'ubundi nka Vinicius Junior, Kylian Mbappe, ba Adagran nyine bagarutse. Nyine nuko n'umuzamu wabo Thibaut Courtois. Nyine ikipe n'ubundi ni yindi ariko nyine iri gushyiramo imbaraga noneho nyine kurushaho. Real Madrid yitwara neza, Champions League ishobora kuzayitwara. Uko ubona Real Madrid 11 bawe beza bakina kuri iriya sezo, wenda akajyazamo n'abandi bose wenda baza kuba mu by'ukuri baza mu gihe bamwe bavunitse. Ku 11 bawe beza ubona kabisa bashobora kuzatanga akazi cyane muri Real Madrid muri sezo itaha. Ni nk'abandi 11 banjye nko mu ikipe ya Real Madrid, n'ubundi mutoza n'abandi ni Xabi Alonso, nyizamu ni Thibaut Courtois, kuri kabiri ni Carvajal, kuri gatatu bamwita Kylian Valencia, kuri kane n'ubundi ni Eden Militao, kuri gatanu ni Antonio Rudiger, gatandatu ni Chouameni, umunani ni Federico Valverde, uruhande rumwe n'ubundi ni Vinicius Junior na Nicolas Gonzalez, urundi nimero 9 ni Kylian Mbappe, 10 bamwita Adagran. Alright, hanyuma hari amakuru ngira ngo sinzi nimba ayo makuru ari ikintu yazeho, uwo bita Carlos Ancelotti yavugaga cyangwa se nibyo avuga ko by'ukuri agiye kuba yakurikiza muri equipe y'igihugu ya Brazil, yaba iragezemo cyangwa ni amakuru y'ibihuha yavugaga hano hanze? Nyine Ancelotti yagezemo mu ikipe ya Brazil, yagezemo ariko n'ubundi Real Madrid aracyayifite n'ubundi uriya mutoza yayihaye byinshi cyane, ibikombe bya Champions League, shampiyona byose bya Super Cup byose kabisa. Hanyuma equipe ya Chelsea yatwaye igikombe cy'isi cy'amaklube, abantu benshi baravuga ati equipe ya Chelsea subu yabikomeye. Equipe ya Chelsea subu bimeze bite? Equipe ya Chelsea ubona izatanga akazi muri shampiyona y'Abongereza muri iyi sezo tugiye gutangira? Equipe ya Chelsea ni ikipe nayo niyoroshye,
yarahashye. Ikipe ya Chelsea irakomeye, buri mukinnyi n'umusimbura bose barahari. Nyine ikipe ya Chelsea irubakitse, ariko ko Parma we ni urundi rwego. Uriya mukinnyi we shaka kuva muri Chelsea bizagorana, bishobora kutazakunda kimurekura gutyo gusa. Ikipe ya Chelsea n'ubundi ekipe ya Chelsea n'ubundi ubona ko ni ekipe mu by'ukuri ifite abakinnyi beza, impano nziza, ariko ukibaza se ni gute cyangwa se ni ukubera iki ekipe ya Chelsea mu by'ukuri itakigira ibyo no kuza muri big five, ibyo biba bigoranye cyane. Ubona ari cyo kibazo kibitera mu by'ukuri kugira ngo ekipe ya Chelsea ibure byibuze na big five. Kandi Chelsea ni ikipe ikomeye, ifite abakinnyi beza, ziriya mpano Chelsea ifite. Uyu munsi rero n'umusozi zishize muri twifatire muri Man City cyangwa muri Arsenal, batwara ibikombe bya shampiyona byinshi, batwara Champions League nyinshi. Ubona Chelsea iburiye. Nyine ikipe ya Chelsea uriya mwaka wabereye mubi kubera umwataka bawinga, ariko noneho yarabazanye nka muriya muwinga Joe Pedro, izana n'abandi bawinga batandukanye bazi nyine icyabazanye muri Chelsea. Ibyo nyine nakubwira so, ariko ikipe ya Chelsea uyu mwaka bazayumva cyane. Yes, hanyuma reka tusoreze kuri shampiyona y'igihugu y'u Rwanda, ni Rwanda Premier League. Ekipe ya Rayon Sports yaguze abakinnyi benshi cyane batandukanye, ariko wenda turaza kubisesengura neza cyane kabisa mu minota mike cyane iri imbere, mu gihe dutegereje ko undi musesenguzi kabisa agera ahangaha. Ni umwe mu basesenguzi bakomeye cyane, akaba ari umutoza witwa Kirasa Ale. Turaza kubiganiraho neza cyane ubwo araza kubageza hano. Reka dusoreze muri shampiyona y'igihugu y'Abataliyani. Ujye uyikurikira cyane shampiyona y'igihugu y'Abataliyani yo urakeka ikipe ya Inter Domira nka Interi, Torino, za Roma, mu by'ukuri Domira nka za AS Milan. Nyine ni ikipe nazo zahashye nk'uwo bita Kevin De Bruyne wingatari kabisa muri ni ikipe ya AS Milan. Nyine yese afata nimero Kevin De Bruyne na Lucas Modric number one striker, abamediateri wa mbere bose bagiye muri AS Milan. Harimo ubu ngubu gukina muri AS Milan, Modric na Kevin De Bruyne before ariko AS Milan ishobora kuzabiryana igikombe cya Champions League uyu mwaka bakiye. Yes, ni shampiyona y'igihugu y'Abataliyani kabisa. Amakipe yiteguye uri kubona biza nayo makipe ugomba ari kuzatana igikombe cya shampiyona muri season tugiye gutangira. So nkurikije uko amakipe ndi kuyabona nka Inter Domira, AS Milan, n'utundi dukipe tugiye dutandukanye, turi kwitegura neza. Abakinnyi bose zaraguze, nta kipe yo gusuzugurwa naho niko bimeze, kuko nta kipe itaravuye nyine ku isoko, zose zaraguze. Ahubwo icyo bitega ni ugukina umupira, nta gusuzugura ngo ikipe kuko twari tuyizi ngo niko ikiri, ngo ntacyo yahinduye, ko abakinnyi bose bagiye mu makipe atandukanye nka za AS Milan. Ntago Lucas Modric nubwo ari umusaza, ntago ari uwo gupfa gufekura, urakinnye umupira kera cyane. Uriya wundi mutatica nka Kevin De Bruyne muzee wa kazi kabisa, mediateri wa mbere ku isi. Ntago ari uwo gufeka cyane, nubwo yashaje ariko uwo mupira aracyakina. Afite kandanda gukina nuko nyine ibyo nababwira mu ikipe ya Arsenal mu shampiyona y'igihugu y'Abataliyani. Yes, ibyo ngibyo kabisa. Reka ngushimire cyane ku mwanya waduhaye kabisa, kuba ku busesenguzi bwawe bwiza ukoze cyane. Reka ngushimire cyane kabisa. So urakoze cyane nkanjye umusesenguzi. Yes kabisa.
ndamushimiye cyane. Reka tubanze dutumike cyangwa tubaze twamamaza gato cyane mu kanya gato turahita tugaruka twerekeza no mu izindi nkuru ziri kuvugwa mu champion y'igihugu y'u Rwanda. Turaza kuba tugaruka muri cyane mu kanya gato mbere gato ko tumaze kwakira ubutekirasa Alekosha kabisa. Uyu mukosha akaba ari umwe mu batoza beza cyane igihugu cy'u Rwanda gifite muri rusange. Reka banze bigenze gutyo ubundi mu kanya gato ngaruka iracyari hard, this is simply wonderful.